مرحبا جوارا خوشکو براین دلال تماشاوان قدر بلند سلاو خاده سروه به کارم جوارا ایرانی نکی خواهو به واگری دایسه سیاست ایرو چند کلمه بیجم سال 1974 بو خانما من خوش و ازو برای خواه مزم و مجرد گو آپو لعلازغی جبونا نخوشی خدمان نخوشی من نخوش خانه دار رازان امجی بشهش خواهد چون اوتیل رازان بروژی پشتی نخوش خانه هم چون قهوه که پچوک هبون وان کرسی پچوک هبون جرا چه دو گوتن اسنافلار چای قهوه سی قاسیتی بیرامن ام چونش خواهی بده رودنشتن دوان دما دا باوه که ما کرده هبو اجوید ناروی کرده دانی بون قره اولان tam dema ku rast û çep saxsorê Tirkiyeyê hev diketin ya ji dest pê kiribûn ew dema nabûn Kurd gişta xwe bi çepa ve girê dabûn bi Ecevît ve girê dabûn Ecevît jî bavê me bû Tirkiye jî digotin faşîst in ez bawerim Ecevît û Tirkiye ji belkî êvara rûdiniştin ji xwe re bi hev dûra reqî dixwarin şerabê ve dixwarin lê hayê kesî jê tune bû rojek dîsa em hevdû rûniştibûn ser kursîn Mervekî ve Sumêlî ve devî da kevş bû Kurd bûn Kurdê me wê çaxê Sumêlî xwe ava Kurd dikirin berdidan dirêj dikirin ê faşîstan jî ava berjêr danî dihatin ji Sumêlî wî da kevşa Kurd e çayê xwe girt ber bi me hat ku ez dikarim ser masa we rûnê me got kerem ku ser çawa rûniş me lev pirsî ku ez xelkê Amedê min ser çawa ser sera me ji me got nexweşî me em li viran im got hûn kîjan partiyê destek dikin Ez حوده سالی بوم چاخی قاستی برام 16 حوده آپی مگو ام ملی سلامتی destek کن کوچما اون قراولان destek نکن من نظام قراولان و چاخی جوید مگو قراولان کی که کو و نازنا کن قراولان جوید کو باغ ما کرده کو حق ما کرده دجمنا ما کرده مجادله دکه کو شما رای خانادن وی داری آپی من فهم کر کوی قلبی ما بیل من فهم نکر از جام بوم گلکی به تجربه بوم ایجام مگو یعنی چه فرقه اجوید تو ارباخانه درقی کرده دا قناعت آمده هر دو یک یعنی شکرش خاطر اوی چاخشی از شعورا دا بوم لی مگو ارباخان جبر مسلمانه کنه یعنی دین مرا زرارا بیتونه لوم هم دین ارباخان اما جید عربو چای خواه بلن کر ولاو گو قیموش مروه انسان و کردن منظام و خاین آجانن گو اجازتم سر ماسه ورنشتم مگو از شخص سبکمون یعنی من هیچ کر سرخواه از جرابدم خبره اپی من ملی مکت رونی مگو اپی حاجه تدبینی حاجه دین قرنی اشتر بجم رونی میری شای خاگرد شو هیدکاش مرا گو لاو گو تو جرا چیج بی ویا فهمنا که امران ناخل خلال هفدو رزیل بکن نهاج aynı usanı cari karavulan ekmera derdi hem dün hayra parti Türkiye giş yakın tamamen van parti Türkiye'nin tamamen van girida bir sistema kemalizmi vanı ha rengi millet cudaya partici buguri rengi millet rengi xad guherin cari rengi ki nişam edin cari rengi ki nişam edin hem jî li peyde çin usa yani nahaj aynı usa Kutu dibêjî hera ev partiya hane mesela bêjin HDP ne partiya Kurda serokî wan dibêjin ê PKK dibînî HDP dibîn te dibêjin em partiya Kurdanin in ama kesî dengê xwe dinê hemî Kurdin ji sedî nod û neh bînok yani vîrgül neh ji hezar yek belkî ne Kurd bin wekî din giş ê rayê xwe dinê Kurdin yek Tirkekî rayê xwe nade HDP yek Erebekî ji rayê xwe nade yani Vahdet tüdbeji Frankes. Evi partiyan da kemasi heye. Em kemasi vi raskın em tevjera bixevitin. Gotina wana yekem viyay. To xayini to ajani.